Shubor nakaslem jong unong san hima. Ka Federation of Khasi Jaintia and Garo People, Sora Circle, Hakakal Adrik Jimang Arajar Arpuhenriu Kilej Benikndo, you Chief Executive Member, Ka District Council, Uba Winston Tony Lingdo. Hadian Bakilayo, Kaching Ujon, Niki Parado, Parasnam, Kibadan Hamajai, Kibade Kinon Kayi Pateng, Kamtam, Hakam Kayi Motion. Uba Carlos Kharmi, President FKGGP Sora Circle, Uliat Hu Banadu Bawan Ka Order Napo Ying Bishar, Bagi kali kamai ki deban biang ki kot kisla kumbakalong benta kandai pusan persen ki kali klam ki kot kisla ki la yengno ki badai jong ki parado parasnam bat ban yo kamai biang ki hab ban pen biang ki kot kisla bat kaseng kamdon jing persya halor kata kabala pendong i kaseng banwani kendu UCM kalong bagi dikhdiat sngi hadian balawan order ki kali na po asam ki NL bat ki WB ki wan hapo majai banwan kamai Om tang kata yakini ki kali om dei bawanra ki khasi hendai ki wanra da ki barjela. Nagaliang kaseng kali thu ba minta hamajai ki don satang katukani ki bakhayi ban ka wei ka kali ka yo light trip south trip kumta kaseng kala pensngau show CM balada kaseng kali ban khandra trading license balada lap bakim don nagaliang ka KHEDC kam dei ban ai lada ki wan ban pan. Kajing yadar rekap jong nagaliang jong dong yalam na po central budi di agini kendiat sengi bela dem tinglayo kajing ujor naki parado persnam ki badan nang ki po majai ki baya le kam khai pateng kam tamaka kam khai motion spo Bangladesh akaba namar kumbangi ui kumbangi tip i ba kini kendiat sengi bela dem nakaliang joka kot kala penmi ka tugoi ka ordar ka ba ong ba barok ki kali kamai ki di ban biang do ki kot up to date nadu ka permit nadu ka fitness barkum tatat di hadian bakakut kalau penmi ya kutu ordar di kini kali barokat ki bamdan ki kat kisla barokat layang no barokat kumbakalong hadu mentahi kalong kendai persan mati kali kian ki badai jongki pardo persnam jongi di banyo ban khayi biang sasisian ngi haban penbiang ki kat kisla di hoi ne sina kaliang jong kaseng jongi mdan ai ban persa dia mata di barokat ki pardo persnam jongi ki habaki fuan ki pentebingi ru ki la penteba barokat ki lele ki kat kisla ban pendap ki kat kisla mereka ika bapelong pada yang banwan seni banwan banyak keren banyak kendu ya ICM kalong bah kini ki kendiat sengi hadian balawan kata ordar ki kali na po asam ki IS ki NL ki WB ki wan mentah po majai banwan ban kamai ti nakaliang jogi nong seksnong nang tiru ki nong thayi nang thina po majai ki pentep yang ba kini ki kaliru undi bora ki kasi ki wara hida ki wei pat ki mo ki barjala yakini ki kali ban khayi hang thi nomor ba menta kumbakalong hapo majai ki kali ki don tangkat tu kan teliki ba khayi hapo majai tidai na kata-kata ka wei ka kali kayo light trip south trip tidai na kata-kata ngingiwan sani ban pensngoi ICM ban hakabiadai bat ka trading license bakini ki kali ki dei bandan ki trading license ki pabiang kanang balada na kali ang sang jongi kin lek ban check ki in lek ban check ki ni ki kali lada kim dan ki trading license ka bumbet kinwan sani ban le ki trading license tingile keren isai be isi amru be imdai ban aya kini kita ding license lada ki wan sani dei ladang ilek yang ting isak ladang ipen sange aki lada ki wan sani ki yo takam dan cumet kata karkom kata kajengia dan ti kajongi dan nakaliang jong isi amru ila pensai ong ba ya ki kini ki kali ki bawana bahar kum ki AS ki NL bat ki wei ki badai na ka RTO ka bana sabar i imdan kanu kalenti ka ba nong ban khangla ya ki bakum kita ki kali nomor beli ba ka RTO jongki ka kamiadan je dai ai ba kanika nang ni ka office ni te yong ba ya kini ki kali te ngin habban ya keren ya ki bor jongki jongkum jong ka transport department ka badan hani ka jela ka jongi ba kan hab ban pek kami benia ya kini ki kan ki bakum kini kali laki dan em kata ka permit ka basya ya ki bakin room kum sabordar kum takter nomor kumbalaya ya keren tei kalong ba wat ki bos ki bawan na asam ki banyang na tahang ni kimla ban ong bandrung sa kendong serat maka permit jong ki kamsha baniat kumta ti nakaliang jong ito nilai ya keren bat iba i hakabiadai pat dia bakini ki kali ki badai jong ki try ki badai na kani kecela jong ki ba ki RC jong ki pede ki de da ka kateng jong ki non tribal ti hakabiadai bakani ilakular baya kini ki kali ti inom ai trading license lada nakaliang jongi kisang ngila syak yaki lani ipen sange yaki lada kimdan ka trading license kababiang tinggal ya karan bat iru bayin ai yaki brio yaki manpower yangi banginnya le ka kenja ban le ban khanra hangti hakabiadai bakini kali tina kaliang jongi iru ila pular bayin pek nakani ka tayo banwan lada ila ban penbek ya ka bakum kata
Tinggal ke biar dapat kiwai kimat isu ki bangilia submit lang man takasni dia nak liang jong i 8 por nangi yang bahadu panai beliau ia in submit ya kiwai pat kimat kiba pun biar dapat kiwai terding lesan haki dukan lani ki bat kiwai pat ki bentah ki nak liang jong bangilia karan ya tai sani bah nak liang jong i yang balada in sasyak menta lada kaladan katu ka adar makadan ka adar nak kuat kaba lakang benbu ya katu ka non tribal kit apa macai baju syak ki kali ki por balalai te lada iong balada kakut kala sya in sabu biang kan ni kan non tribal syakiat ban syak biang ki kali kanang bakan yarap kumloban khangla kita kali ki ba dei par chung ki ba jela Kung tiong mentan mo tiong basta kali di bana west bengal di bana trai ya kali ka bentangan trengin haban ya syong bat ka bana kaliang juk central budi nar kumbang ni sutu i imat kani ka kam ka hak ni haban taku pada bat ka transport department ka badan kani jelakai lakasya ne am kalanti ya ki bakom kita ki kali bakin kamai hakani ka hakiti than borda jongi tu bini ki kali di wan man kamayang tiah tu debal semua de ki briu jung ni de ti suwan ni baik nang kumbang iyo jengtip hi ka jengtip ka bang iyo ka bang iyo hi kalong bang ki dei ki briu jongi ki bora ya kini kali be ki dei da ki we pat ki briu ki bana ki we ki jela nomor baki latip ya kani ka kubor baki kali ki bana kani ka jela ka jongi buan baki miok ban kamai buan ki layang te dei na kata kadau ki kumbang itip hi ka majai ki buan ki barjela te ngisutu hi ba lesimo ki bajala na kawai ka setiap bagi bajala badan hakani ka jaka jungi yesi kadon ka connection apren joki kumakalong hi kalong bai ka bang itip mangi hi kalong bai baki dei ki bajala ki bora ini kali Hatu pisim len pada ikani ba kumolong menta biong bakti kali cerita rajala kilas sabat menta kimla suban kamai ni sutu ban siu tak katak sukla senjini aba hatu kaseng joki kan dia keren ne mak sokar berfembe ya kata one time settlement kanang bagi ni kibriu jung ki ala ban kamai fi kumba kalong hadu utak ngim yo sngau bakan don kanu ka jing e lani kata ka jing pen sngau na kaliang ki pai ba jong ite ban ong ba ngimla ban siung ne kunta teter kumba kalong mentahi ka ika bang ngitip ka bang ngitip bang yo sngau kalong ba kini ki pai ba jong ki paradok prasnam jong menta kidang le ba ki kot islam kidang le ki kot islam kidang ap ki kot islam oi kidon ki kot islam le se ki ban salai kumba ki batai ki ban sadap no kidon ki kot islam ada ki bandang simpur